primeira parte, benção Ramos-Nia na procissão, segunda parte, liturgia eucarística. Molok habu Eucaristia, seia konaba Jesus nihit ang tama ba Jerusalem, atu halo mistério Pascuania. Nia tama ia Jerusalem nudar diurai maksoi, nomos nudar nai nia atan, nebe halo tuirde aman maroma nia hakara. Celebração Domingo de Ramos, mai busi, lori ho ai sanak sira, no halo invocação salvação nia. Hosana liang hebraico hosana. Liturgia Domingo de Ramos nian, convida ita atu contempla konaba, maromak lebe tandomin, mai moris ya mundu, no moris hanesamos ita ema. Maromak haraik mai ita posibilidade, atu koko moris fong ida. Pasajen rua Evangelho São Lucas nian, hak tuir katak ema waing lebe hak lalak hodi fo menazeng bazes no ay tahan ihadalan. Ema siranee mag se hakilar hedi nia bakus. May be ita nia halok uhing nian, halok proses. Ao filho de Davi, bendito que em nome do Senhor, Rei de Israel, Hosana, Hosana. Ao filho de Davi, bendito que vem, em nome do Senhor, Rei de Israel, Hosana, Hosana nas alturas. O de Padre, o de Filho, o de Espírito Santo, siranaran. Maita harohan. Nai maromak hun rohan laik, maromak bitwain tebes. Harai kita nya bensan baramos hirakne. Harai kita nya tulun mayami sirahotu. Nebe hakarak daun lau tuir Jesus sain fati. Atu bele tama honia iha Jerusalem lalehan. Nebe ami lao tuir nia ai fatin nosai nudar escolante di akida. Ami harohane hudi amina Jesus Kristu nianaran hamutu ko Espiritu Santo.